Pozdrav svima, moje ime je Ante Kušurin. Nekad sam veslo, a sad sam investitor u američkom fondu One Equity Partners. Tonči Buterin me nazvao prije par dana i zamolio da pričam o dealu na kojem sam radio sa Marijom Mančićem, mojim kolegom u fondu. Deal o kojem se radi je Infobip. Jedna vrlo zanimljiva priča, pa ću vam u par minuta probati opisati šta smo radili, zašto je to bitno za Hrvatsku, zašto je to bitno za hrvatsku dijasporu i generalno zašto je to bitno za svijet tehnologije i za ljude koji u tom svijetu žive. Tonči mi je poslao par pitanja pa ću proći kroz njih. Mario i ja smo se dogovorili da ću ja ovo proći danas, sljedeći će raditi to. Dakle, prvo pitanje, fond One Equity Partners u kojem obojica, Mario i ja, radimo. Prvo je uložio $200 milijuna u hrvatsku firmu Infobip, koja od tad vrijedi $1 milijardu, a sad ste svi skupa za $300 milijuna kupili jednu američku kompaniju. Sa stajališta hrvatske ekonomije, koja je vijest važnija, vrijednija, revolucionarnija i zašto? Brojevi koji su ovdje navedeni nisu u potpunosti točni, ali mi namjerno nismo išli van u javnost sa pravim brojevima. Ono što možemo reći je da smo uložili barem $200 milijuna i što možemo reći da Infobip vrijedi, zapravo Infobip ima status unicorna, to je status gdje kompanija vrijedi najmanje $1 milijardu, ali Infobipova vrijednost je puno veća od toga. Koji od dva dila je bio i ovaj drugi dio o kojem smo pričali, znači to je kompanija koja se zove Open Market, kompanija koja je bazirana u Sijetlu. Mi kompaniju još nismo kupili, ali smo potpisali kupoprodajni ugovor i nadamo se da će se ta transakcija zatvoriti unutar sljedećih 30 dana. To je sve funkcija regulatornih odobrenja u Velikoj Britaniji i u Americi. Koja je vijest bitnija i vrijednija sa stajališta hrvatske ekonomije? Ja mislim da su obe. Prva stvar, hrvatska ekonomija je uvelike ovisna o turizmu. Jedno 20%, možda čak 25% hrvatskog BDP-a dolazi od turizma, što je odlično kada je sezona dobra, ali kad imate godinu kao što je COVID, to nije dobro, jer prevelika ovisnost o turizmu zapravo može uzrokovati velike poteškoće. Dakle, činjenica da imamo jednu kompaniju koja ovoliko vrijedi, koja zapošljava preko 2.500 ljudi, koja zapošljava ljude koji su inženjeri, matematičari, visoko obrazovane ljude u Hrvatskoj, ali i svijetu, uvelike pomaže našoj ekonomiji, ne samo pomaže našoj ekonomiji, pomaže regionalnoj ekonomiji. Ono što je zanimljivo je da Hrvatska ima jako dobre tehničke škole, matematičke škole, srednje matematičke škole, fakultete, gdje sa našim znanjem vi ne morate prodavati zemlju, ne morate prodavati more, ne morate prodavati tešku industriju, nego se jednostavno ulogirate u svoj kompjuter i u doticaju ste sa cijelim svijetom. Tako da je to slično kako su baltičke zemlje napravile IT iskorak ranije, tako i Hrvatska ima veliku šansu to napraviti sada. Ovo je jako bitno zato jer daje neki stamp of approval Hrvatske te kvalitete za dalje u svijetu, samim time što smo uspjeli kupiti ovu američku firmu. Dakle, Hrvatska je sad zapravo došla na mapu u tehnološkom svijetu i Hrvatska po meni će zbog ovoga imati velike benefite u budućnosti. Drugo pitanje, kakav daljnji razvoj Infobipa očekujete i koliko Infobip kao firma može pomoći jačanju hrvatskog gospodarstva ako u sebe počne vući pripadajući ekosustav i druge slične firme? Da, ovo je zanimljivo. Znači, Infobip je jedna od nekoliko firmi, ona, ja mislim, je najveća u Hrvatskoj u ovom trenutku. Imate firme isto još povrh toga kao što su Rimac, Infinum, Nanobit i tako dalje, mnoštvo drugih. Ono što bi bilo lijepo i ono što je zapravo moguće
je da Hrvatska postane nova silikonska dolina Europe. Silicon Valley originalni je nastao u Kaliforniji, oko San Francisca. U zadnje vrijeme, ja bih rekao zadnjih 10-15 godina, jako puno tehnologije se počelo razvijati u istočnoj Europi, kao što sam rekao Baltik, pa dole Ukrajina, Bjelorusija i na kraju isto tako Izrael. To su sve kompanije u kojima IT strahovito raste, pune ljudi koji su fakultetski obrazovani i zemlje gdje IT po meni će biti new frontier i od kamo će početi dolaziti jako puno IT kompanija, znači tehnologija će se početi razvijati ovdje. Jedan od razloga su jako dobre škole, isto jedan od razloga je puno manji trošak inženjera u tim dijelovima svijeta nego u Americi. Recimo, jedan inženjer u Americi vam košta $300,000, dok ja mislim da je u Hrvatskoj riječ o nekih $50,000. I to za jako dobro plaćenu poziciju. Vidite li još takvih ili sličnih kompanija u Hrvatskoj? U kojim sektorima u Republici Hrvatskoj očekujete najveći rast idućih par godina? Gdje bi se isplatilo uložiti? Ja mislim da da. Znači, ove kompanije koje sam sad bio spomenuo, sve su u IT space-u. Mislim da je IT jedan od glavnih sektora koji će nastaviti rast u Hrvatskoj i kada bi ja ulagao, nadamo se da ćemo još ulagati kroz One Equity, mislim da će to mahom biti u IT sektoru. Na kraju, kratki pozdrav i poruka konferenciji Meeting G26 i svim sudionicima iz domovine i dijaspore, plus savjet kako da se dalje bore s koronom i globalnim izazovima. Dakle, pozdrav svima, velika mi je čast biti ovdje, pričati s vama, žao mi je što nisam tamo osobno. Nadamo se da ću sljedeće godine uspjeti doći kad će se svijet normalizirati. Kako se boriti s koronom i globalnim izazovima? S koronom mislim da svi trebamo biti odgovorni, čuvati naše zdravlje, zdravlje svojih bližnjih, zdravlje naših kolega, ljudi s kojima radimo. Puno trenirajte, puno spavajte, dobro jedite i kad dođe cjepivo nadamo se da će ovo sve proći, da će sve svijet vratiti u normalu. Kao što sam rekao, jako sam ponosan što ste me pozvali da dam ovaj video. Mislim da je ovo jedna jako zanimljiva organizacija. Mislim da je lijepo povezivati ljude koji žive u Hrvatskoj ili koji žive u dijaspori, jer samim time možemo doći do ovakvih velikih uspjeha kao što je Infobip. Mi smo imali tu veliku sreću što smo uspjeli zatvoriti ovu transakciju, iako nismo bili jedini fond koji Infobip gleda. Infobip je mogao birati s kim će raditi, na kraju izabrao One Equity, mislim iz dva razloga. Jedan razlog je američki fond koji je poznat u Americi, koji može pomoć pri širenju na američko tržište. Drugi razlog je zato smo Mario i ja ovdje, pa nam je komunikacija uvelike bila olakšana, nešto što možda ne bi imali priliku raditi sa čistim američkim fondovima gdje ne rade Hrvati. Ali kažem, ima nas puno u Americi, ima nas, stvarno željni smo pomoć firmama u Hrvatskoj i nadamo se da ćemo to uspjeti raditi kroz godine koje dolaze. Hvala i sretno. Bog, pozdrav svima.